kali kita Melie Mei Langi Samuel Fangalok kama mo puna kau ato malay aloa koto kasyo kolmotua may namanatu ofa isinaw ko matua pagka-famoli-moli pe kaatya ki istorya nung petahadai ki Samuel Fangaloka kota kapuna Fangaloka Huufi Falelotu malu befenebea pera takai fala maya ki adeo maikolo Lotofoa Nalata kere-kere iki hatala fare ni fai fatong yahen beni mango fulutupu wa umai ki ono fulutupu katong babahen ni fonuan kana le hoko ko se tu atafare ta ulah au pito sa suesirana ya hikat ki pangai difuka ya ko fa nau le hoko ai pe ko se tu atalah sa suesirana pangai ina ta ulah kana hikat ito ai ki hala mau ko ula me paka ko tu aho le se tu atafare ai pe ina ta ulah wa waipe ini kawat bisa stokai kolo ukai ka habe e mo ua ke fakahunga ya ngai ko mala fai ke ahon na hoko sayon ne fakamonuka ke esiafi pe miai atakapuna fakalok kene kau pe mo Samuel Fangalok ha esiafi sal ne motua ina ne lauto kasapat e kakoyai kai ka habe mo ua ka habe ma ke faya ke manat Melie ke tupu anga pepe ya to akase bokopuna kau ato malai alo mi kolmotua bekal tah Melie Mei Langi tek-tek kita ulga bepangat kahaman kalau ati kamakas con phải một lát tao và một phải là phải đồng nhà phải làm gì cái này một cái có mấy hạt cái này cái hai này tôi học qua tôi tao pulang mà lo bây giờ